Ovo je brojanica od 33 koja ne služi za ukras i kad se nosi, nosi se na bilo koju ruku, levu ili desnu, uopšte to nije važno. Brojanica također od 50. Brojanica bela od 50, vunena od 100, drvena malo veća, brojanica od 100, vidite. Brojanica od biljke bogorodične suze. Brojanica od 33. I svaka od ovih brojanica služi ne za ukras, nego za molitvu. I molimo se na sljedeći način. Ili, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog, i tako celu, primjer radi, od 50. Također se molimo: Presta Bogorodice, spasi me grešnog. Presta Bogorodice, spasi me grešnog. Presta Bogorodice, spasi me grešnog. Vidite, također po krstnoj slavi se molimo: Sveti apostole Tomo, moli Boga za mene grešnog. Sveti apostole Tomo, moli Boga za mene grešnog. Ili neki drugi svetitelj. Također se molimo za žive: Gospode Isuse Hriste, pomiluj i spasi sluge Tvoje, Patrijarha Porfirija, mitropolita Ignjatija, mitropolita Justina i Giovaniju Jelenu sa sestrama, Slavicu, Milicu, Anu, Vitu, Drinu, Vladisava, Jelenu, Barbaru, monahinju Nektariju i tako dalje, i sve pravoslavne hrišćane. I onda govorimo: Gospodi se Hriste, pomiluj i spasi sluge Tvoje. Gospodi se Hriste, pomiluj i spasi sluge Tvoje. Gospodi se Hriste, pomiluj i spasi sluge Tvoje. 50 recimo. Također za upokojene se molimo: Gospode Isuse Hriste, upokoj i spasi duše usnulih slugu Božjih. Patrijarha Pavla, mitropolita Amfilohija, episkopa Atanasija, arhimandrita Tadeja, Zlatibora, Milana, Milanke, Dragora, Ljubice i Ljubodraga, Milorada i svih pravoslavnih koji su ovdje svuda počivaju. Pomenete naravno vaše imena i govorite: Gospodi se Hriste, upokoj i spasi duše slugu Tvojih. Gospodi se Hriste, upokoj i spasi duše slugu Tvojih. Tako, znači nevezano da li je od konca, da li je od 100 od vune, da li je od drveta, da li je od bogorodičnih suza ili od bilo kog materijala, bitno je da ima krst, vidite, i da se koristi za molitvu, a ne za ukras. Jer brojanica nije modni detalj, nego sredstvo da se lakše molimo Gospodu. Bog vas blagoslovio.